Class 10 ka zo a pathin hinga ka taw bachun za sa thimte in ka taw bin he azi chu gu cha la cha panha kana zo a he chu chini apa chun gu cha la cha on school ka dal han thudi thuta a thim wa namun ha ta in ka dal chu da na he azi chu gu cha na dinga sum tam pi su market ding chu ngol kai a he chule thuta le thudi a sum tam pi su lut a phat chom na le pathin thu to aketo na kamu do azi a he lung he na zawlova pen tha apan na umlo thuta zawlova thim zil na he nian leya inda ta ke sogota bang hui pi la go pi hat ta hung nun ting thloi ji ta bang a he nu la pa tam pen acha teu class akal deu adei jun alo sam sang ovin thuta pang he zong la azo thei phatu la tia phasa tam ta a umin a he class 10 12 graduate chaya thuta chule thudi umlo gu cha la cha na class zowa akitamin a he pathian mit mo hi thimjul namuna thuta panglowa gu cha la cha ra subject zo seya somget chung lamupa munu sanga thuta mangcha alo sampa chu thim chang zo a hi minu mi patam pin mai champhunga sumle paijin ki thaina isim ovin hinla thudi thuta a lol hin dingin itaw pu ben he kumhlunga chola nanga thingthang ikalowa phaitola ha sata chate thimjul na ding I holai jun abul ke phuna thuta thudi poimo pen he na san in koi ji po ben he class cha ya alol hing akiwangin igamle enam I hobungin adam pi lo akitamin he pakai jin hitin aseye nakilhai naw gantha hezat pi hi ken ipiding kati ding ham keman kyangoi chal pum go thil to tampi kanejin gancha ke wa thauta ta jong kaneye bong chal thi san hi han kyangoi thi san hi jong le ka ki pa pi poi pakai jin adei sa hi thil se dal ha thil pha bola thu adi atana thu di a hinding hi a hi tin Isaiah thim gaw bung kha chang som la khat na chun asei do in he thim zul namun lo na be se am da poi tu na cha government head pi na noya I chen naw manipur gama school sangli le zagup la som gup la thum hi a ume akiti e adi a emi ten chen na la azong nidang lai sangin tu khanga school tampi apun bezingin ke paum ta a hi hinla wangse umta khat he school tampi aneya Christian hinalai a hi wanga thimwa namun ho gu cha ho ku mun pi dana kilang atamin he exam lai la e hon ha ta gu cha la cha ido ding lai jun milim sem thu pathin he phalo ho e ho gu cha la cha the soiding in kal a hin song ovin za cha umta a hi nam pi ngailu pathin ngailu hiule hitabang ho he umlo ding a hi pathin de ya sim lai khang dong ho imapui dingu nam pi thuta tol de a hi giving education is good but without truth it can be harmful for the society thuta panglowa thimjil namun sem do hin gu chatam pi asem do ding gamla namadia mantha na hi the a hi insunga thuta hinding dan ki hilna sangin thuzowa hizong le ide ingai khat mu chu lo hlina da na ila ji ubin in chen khosa akhang to thei po na he aji chu ne gu cha gu ikilam ke zu he ne gu cha gu ji in igamle inam akhang to thei pon I chi so pi wal I thi pi na lai ding o he thuta panglowa thimjil I hiule government service I han ipina tong ki hizong le gu cha la cha bol da midang isim be zo deu he gu cha ho agu bang ding a he hichite nam le gam hi thuta achoi ji uven amang tha tai ti wang ha ke za khapun he a hin la thuta am lo ji chule pathin de sa lo hin kho ji in amang tha taw ve ti hi akiza jing ne he hem la thal ja mi he mang tha hi pon thuta le thudi am lo ting midang te chu pha midang te noi si pathin subsit ke chang zo he ipakai ju jaisun hitin aseye thuta chu heu vinatin thuta chu na chamtha cha ding o hi zon bungge cha som thumlani thuta heu hitin ke pana nei ju te so pite ho thuta en sonu hite izalen yu hi thuta en cha te hin kho semu hite nampi dam ding a hi nampi da ding a hi thuta in I hobung pakai kong to lo hite chuti le hobung hi mitam ta dinga phat thei chan na chiki zong la pathin lung thaina hiding a hi in sunga thuta sayu hite in cheno da ding a hi pakai lung de ya phat thei bo chang ding hi we